Kanito ko update yung COVID cases sa po district. Dok ninmit ko po dashboard si spa nukli ki case. Nagini si spa nru si pangot da sumar po MCH hospital hajuai ki the rest MG haki home isolation. Daw na step itu ke dashboard pada yok tingkap apa health department by EV cuman ki return ni ke huyto ke vaccination ya total kalkulit tang kena atli di sini ke sajan atau telik kedisa janji mededap di total fast dose sepak neku pra di second dose artinya ke hadin kini gejeng ya cam komiting wapi senjuk ke cenong ni teu ki nong lam niam ke nen ke simonde de yo de ku po district di fast dose si jaras pak ngot kis kondus kendai mulai ngot yo lupi wa nagwas dangnin haki negasi kamjuk teter kini ki singi wan kampu ki negasi man kasni kau ngam te terap yo am geteka chil ngau thau da lieng yong ki nong chak nong wa am kam mi geteka injection ya da yelo de ya da ya yong kasam